Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzi lahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala wa may yurida thawabat dunya nu'tihi minha wa may yurida thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin sadaqallahul azim. Assalamualaikum